niko kwa tongo na ndio kuwa na Bwana asifiwe, kuwa na amen paka na saiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwana mono Bwana asifiwe. Ayobwa tobo moyo taturigereria ali noche somo nginarali no twensto goraki togochia mbatebiga kanyeka kende nkerike ganiense kiregento nkeyo kerekegia tindio mochumbo motangani bo machoge nande tinko mochumbo bo mwerio ishara kwamba ense ngueta tore tokora maya tomenye mwenyasaye tosimeke tokotanga tosimeke mbwengia ese generation yaito ata sinjino muchumba alfa umwana pasta muchumba machaga chachi nando muchumba UDA njeno soro last time akaro tuarenge koliye kerogo abantu mbama etengan tuakeru liyakabere lakini nda atako ba example wa tuakere tochukure liyakabere abante gento bakweba ekero tuachori ruchikura buna barayi kuna antere biyama tiga kuna antere pat wete chikura omanye sababa wakete chikura okore meremo nande bagwakere liyakabere otherwise tuna antere binto bitagere ento irana nabatokore turibuya kamu 2027 otokeka onyoro muntu ruete ni sosinoim okuruzi yekero kobwata CDF muchumbo muya ka abantu chibasari ka kiro muntu muchumbo muya de machipara ikabantange no bakia makende yonse gusi ogochoro amana gosobori igotoko na guchande ka bosa igiya kabere mochora to muchumbo de bari mangana njena cheta tu abete nolo deletolo olo tabwate machano na muntu honde lakini yasaka murangiri mugacha mugachora muchumbo onde bona mubwate onchoke a very humble man musike ponero muchumbe abako gichukura kanchu 2027 bona muchumbe tayo mubwate utatugonchoke actually nagambe no soro e whip toje toka nonchoke ese president tomotebinge e constituency ye ege tinkero kiendege ke kurunga suneka airstrip ke chake ko koremeremo munyugete gake ekine kitutagete tose konyore kana bachumba abons togo ikaranse meseyemo onyonka nara very experienced person onyonko mato wake 4 consecutive terms chitamusa to burumo jumbe etamu yakane urumo senate turangeri tualire na kitoka teba kwana korekero embogo ya rasire ngombe na kimogora ngombe ko BF ego tuara chinguru ketera kin tigamba tebye siri yemeremo simeka maya nande to base kueba ngobogi mobo permanent kanga ntori ga korero mungnoria simeka maya manyanga there is tomorrow. Tomorrow means the act you do today will sacrifice, will determine your destiny tomorrow. Otherwise, it was a kolera. Donya pole sana. Kaka pole. No mugako tigai. Ngakinara ko sabanya sae. Amen to mugako ria matuko au rumongina. Aki mugo sabe mugako letora chinguru. Ngamona ncho ko sabe bisyo. Eso mugako ri. To akose seniri. Lakini wono mama county na baba county mate kaka na baba county wate rumu gako ine rebisyo embuche yabo atenda na yo menya ka otu ale mbuche yenda nya sase senie e family yao aseseni abana bao no bokombe burikia butigarete muboreme mureta abana bo bugambi ko so bate babi ikyo mwerio ntunturo kora siasa ja division ane ntubwate problem dusia tatigege ntotubwate ntotara na lebiro gotwachorwa igotinte tumutu teinke imaging a key leaders were bad no we are ntuma think totokora tatiga no bote totara akora ki totara ita togo ito bote ngocha turotokore miremo buya igonko basaba mutu abere magoso makenaro
yagana tubwaterane bunaba gusi aba rai bacholire 14 tolete president gusia ekora magendro kato gocha kunyura egese kukia mambia esa yamake. Let me have a bite here. Number one, I want to echo doctors for what they did for accepting sitting down with the government and going back to the job. But I once asked, kesho yake unaweza pata pesa, money, unaweza pata pesa tomorrow. But if you lose life, you will never get that life. How I wish the government and the doctors fraternity, they craft a very good method. Doctors know to come back again to strike because they are doing the very important job for these lives of people. Aquí saurban tukirona egasi tobakirimbia mono. Ekyo mwerio. Sikatonya. Maramange. I lost my grandmother, tonya noare. Ngo twaro muchango, tonya noare. Talikura kulia. Nanda we sake mendrep mbaba CDF. Lakini bawujuru 30,000, 20,000, 50,000. Ama yali yogokora. Abeterora. Lakini nyasawo kubaro mugaso pakagusiseni. Onye tamu yakaberero konyorore. Akimo gwanche musabere bisyo. Tiga nyasawa basiseni. Biyamono Mheshimiwa Alpha, biyamono nganchere ndete my senior Honorable Senator Richard Onyonka, lujino ngino mongino yegaiga atoe rambi chiaye na enda ruara ngerie Honorable Silvanus Osoro, Member of Parliament South Mkrango, ojura wa Chief Whip atoe amagombaye na ende nyo tra ngoli atosangerelie biyamono Mheshimiwa Chavez Nyakundi atoe regaiga 30,000 shillings ngoli ayo. Thank you. Mbiyamule ikamwensi na wakwanira umate mbiyamule na ikaransire ona aru Nairobi bono mambia sauti ya netelibuya. Kwanza ningependa kusema kwa kanisa ELC